ہنگام وداع و افتراق است امروز، با درد فراق اتفاق است امروز. اے دیدہ جمال وصل دیدی یکچند، خوبار کی نوبت فراق است امروز. اے شیر خدا منو واد اجبر نیت کا بل دوشی منی چمکم حبینک شتا، چارہ منی ابا جان منی سرینا اچھتا تھا، چاری نہیں مگر چار گئے گھشے یکی انتظار ہے تو کہیں منکی وتی ابا جان دی منگو کجائی، اے پیدر آخر کجائی، کجائی اے پیدر آخر کجائی، جہال من چنی غافل چرائی. بے مردم از تب درد جدائی، ابا جان کا مچمع چشمے کا وتی فاطمہ رے بچار منی بدن تو کا ہچ پشت نہ کپتا. بے مردم از تب درد جدائی، بکن رحم خدا را بر بکائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منارا وابتوں کا گشتے فاطمہ من دراصل تئی انتظار ہے استاد ماں ہما اندازے دے دا استاد کو ڈاکے طرح وتی گو میں ہور پڑا جلدی تیاری بکا تاکہ بعد سب تو منا دوچار بکے کہ وہاں باچی آگاہ بیتوں میں بعض وش بیتوں کہ نمنی غم ختم گئے گی. نگوشدار اے حسن حسین ابا منان ای واسطہ پچ گایا کہ باندہ شما مناچی گیش نبے جو مدی منی دوئے شہزادک صدیق بے بان. من گدانا ای واسطہ ایشانی شود گایا کہ خدا بزا منا چی رند کسی ایشانی گدا شودی یا نشودی. من میت پمشکا پل لیتا کہ وتی دستانی گوما میں ایشانی سرانا بشودا، ایشانی نیدانا زلفانا برندا، بارے منا چی رند کسی ایشانی سرا شودی یا نشودی. عزیزان محترم، امام حسین امام حسن سر میلا بیگ گدانی میلا بیگ جنز آلود بیگ یہ بیبیارا چارت نکتا گوڑا بگوش کچی تکلیف رستہ بی بی آرہ وقتی کے دشت کربلائے تو کا حسین سر چو مثل پسے پیما ہلار کرنے آوادی بی بی اچھی حال روح گردالود ہو رخسار پرخون حسین، روح گردالود ہو رخسار پرخون حسین، گر بھی دیدے فاطمہ در عرصہ گاہے کربلا، گر بھی دیدے فاطمہ در عرصہ گاہے کربلا، آنکھوں نہ بگریس تے کد گریا ہے زار
آنچو نہ بگریس تے کز گریا ہائے زار او ساکنان آسما بگریس تندے برملان ساکنان آسما بگریس تندے برملان. حضرت علی شیر خدایا فرمائیں اے فاطمہ دنیگا ابا جان فراقے ہم آبلا کے میں دلا پیرا دنیگا تی ابا جان جدائی ہم آبلا دنیگا وش نیا کہ نی تو بھی مارے جلتے ہم آبلا دنیگا ریشا دل سران ہما تپ دنیگا تازیاں نہیں دیگی ٹپی پر کئی ہم بے بلگ گی ہاں زمانہ ہر دم زمانہ داغ غمم برجگر نہد ہر دم زمانہ داغ غمم برجگر نہد یک داغ نیک ناشدہ داغ دیگر نہد یک داغ نیک ناشدہ داغ دیگر نہد ہر داغ کا ورد قدر روب بہتری ہر داغ کا ورد قدر روب بہتری داغ را گزار دو داغ بتر نہد داغ را گزار دو داغ بتر نہد. بی بی فاطمہ فرمائیں شیر خدا ہنچو کے تو ابا جان جدائیے مصیبت سرا صبر کتا دیتا ہمیں پیما منی جدائیے سرا بھی صبر بتا گدا شودانی کنڈی دے میں گد شودانی بی بی وتی دوئی شہزادی کی دیما نادی تگا روک روک چاری تھے عرص ٹک ٹک پر چلا نزانا عمری شہزادگاں منا چی رند بارشوں میں حال چھی بھی پدا گسلی قسمت اشکنے پادہ بروے روضہ پاک رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور منی واسطہ بروے وہ تو دعا بلوٹ ہمیں بہانے سرا وتی چکی چوتی دیما چی ہٹائیں رندا بی بی اسماہارا توار جتی حضرت ابو بکر جنی چکارا بی بی اسماہارا توار جتی فرمائیں تھی کہ وقتی کی موتی دوئی چک دیم داتگا روزہ پاک سرا ہر ودی کی دوئی واپس بیائیں تھی کہ ایشا منی گورا میارتا جدا یا کوٹی یا بنا دی نے ایشا نان بواری نے تاکہ منی حالت چار گرن پریشان مبیا اور نان مورم دنی گم بی بی فاطمہ کو اسماء کو ماہمی حبرانت کی شہزادہ دنیات کا بی بی اسماء حضرت شانہ دونی کوٹیا بو شانہ نان دیما داتے نانی والی شہزادہ کو مرچی اسماء مرچی ای نوکی حبری مگنتگاں اشیا کی پیسر چونہ بھی تا تو مارا مرچی پرچی نانواری نے مات پرچی نواری نے ماتئی گوما نوری ماوتی ماتئی کو دستانی گوما نانواری بی بی اسمایا گو کی ای ودیشو میں مات سک بیماری خبر ہم کتنا کا گریوان بیتا حجرے دروازے کے دفاق کا ماتا را سلام اشدا
اتے عرص رت کندویں چکی گلاش کتا مشی شمار من نبو گروہ منی واسطہ دعا بلوٹے کہ من خدا وقت دکھا گروہ روضہ پاک سرا پدا شانی واپس کو کم و دیر ارن دوئی شہزادک پدا پیدا گا اور گسگائے واہ ویلا ہو واہ مصیبتا ہو واہ اما ہو فریاد کنانا اکا حجرے دروازے دفا کہ وہ اما جان تی چمچیا بندہ کمی چما بچ بکا میں گما کم و حبر بکا مارا تو یلا داتا رو گئے بیویا زبردستی چموتی پچکتا دوئنا نہ بوسا داتی گجی شما چتو زانے امنی شہزادہ نا شما چتو زانے کہ من سے مارے یلتے گئے رو گئے جواب اجدا کے وقتی کہ ماں پیرو کے روزہ پاک سرا ماں رو گئے تھی غیباتی ایک توار مائش کو گوشے گانا ابراہیم خلیل اللہ آوازہ آواز ادا گستی کہ فاطمہ چورے نہ بچار پیدا گا پدا اسماعیل ذبیح اللہ آوازت کہ بچارے یہ ہمایا کہ قیامت روچا وتی پیروں کے امت واسطہ شفاعت کرنا